Icungwa ria kiama kia ODM rithiete ona mbere na kugagata, mwatuka ukioneka gwicora kiama-ini giki. Amwe a atongoria aria manjirie kiama giki moretie President Ruto agikorwo ni arenda gukarugama na ODM githurano itwerekeire aingire kiama-ini kuria kambanira njata na Senator Oburu Odinga, Governor James Orengo iguru wa atongoria angi aria marenda tigiti wa ODM mbitikaine wa thingira wa iregi. We William, kuja nomination upambane, pambana na Oburu, pambana na James Orengo, pambana tena Sifuna, kijana naye anatosha. Tukuone kama ukipita sawa, ukiangushwa na James Orengo iyo ni shauri yako. Iguru wagu atongoria aya mehithite kurugamia kiama kia ODM na makiria makiuga matigwitikira ngayukano iria marekwirira bango ni atongoria nene thirikari-ini. Muoroto ari kunina icoka cia gutiika cia kiama giki bururi-ini. ODM ni chama kubwa sana na tunataka ODM wasirudi nyuma kusimamisha presidential candidate. UDA iko 17% ya Kenya, then it means iko bure, sababu ODM iko mwa iko 24. Sasa utakuwaje wewe uko na 24 na tena wewe ni moto kubwa, tena unaenda kusindikisha moto ndogo? Mathaa manini tu thutha wa giikaro giki, mwandiki mukaru kiama-ini Edwin Sifuna kwetukira mutambo wake wa X ekirite mbica eno ena atongoria Babu Owino, Mary Odhiambo, Ruth Odinga gatagati kangi na kuga ni ihinda maracenjania meciria. Huku nake Muruna wa Embakasi ya irathiro Babu Owino akienda kiama kia ODM gitabania mucemanio wa ajumbe niguo mamenye uria megwitiria makombe ma ngayukano. ODM irerikana gwatukana maita meri, mwaho umwe ukinyita mbaru President Ruto githurano twerekeire, guku mwaho wa keri ukienda ODM ihutatire President Ruto. Handũ-inĩ ha Inooro TV, gĩtagwo Gĩtonga, Wambui.